Ovde smo na samoj obali Dunava gde su zabeleženi prvi pisani kalendar kod starih Slovena. Ovde su naime zabeleženi prvi počeci i prvi zapisi vremena u istoriji starih Slovena. Stari Sloveni su uz pomoć sunca računali vreme. Tu su zabeleženi prvi počeci kalendara, uopšte kako poznajemo danas. Na obalama Dunava kod Lepenskog vira je 20. juna na dan dugodnevnice došao veliki broj posetilaca iz Srbije i regiona. Oni su u atmosferi neizvesnosti iščekivali izlazak sunca iznad brda Treskavac na rumunskoj strani Dunava. U toj drami da li će se pojaviti sunce, što se nesumnjivo i desilo, ali mi to nismo mogli videti jer su se isprečili oblaci. U zabavnom delu programa nastupio je ansambl Talija. Zahvaljujući arhitekti Peđi Ristiću, koji je odbranio i očuvao Lepenski vir, kružni isečak naših kolovenskih slovenskih predaka i vir kao spiralni i kružni kolovrat, i Stanko Stojiljković, koji je prvi u srpskoj štampi objavio tekst Nula iz Lepenskog vira. Nalazimo se na izvorištu svetske i slovenske kulture. Već 12.200 godina ovde nad brdašcetom Treskavac na svaki dan dugodnevice sunce izađe i svojim krugom i sunčanim zracima formira slovo A, a drevni Sloveni su to A shvatali kao Az, jer je brdo statični element, a sunce se svako drugo ili treće jutro rađa na drugom mestu, tako da su oni videli da je to kolo, shvatali kao jedinstvo kretanja majke zemlje oko sunca i videli su da se to kolo odražava na preseku drveta u vidu godova, te kada su otkrili kada se dodaje novi god, kako Rusi i dan danas zovu godinu dana, onda su mogli da pređu sa nomadskog na sedelački oblik života, jer su sistematizovali to što su oni smatrali tajnim znanjem koje su nazivali kolodar. Mi danas to tajno znanje kolodar nazivamo kalendar i faktički, zahvaljujući tim našim slovenskim precima koji su se zvali koloveni, uživamo blagodeti upravo ovakve kulture, jer da je ovaj izlazak i ovaj prirodni fenomen bio drugi, možda bi i naša kultura i civilizacija bila apsolutno druga. Ali je ona, rekao bih, veličanstvena, zato što je ovo veličanstveni prirodni fenomen i naši preci, znači Sloveni su pre 12.200 godina videli da je to kolo i sistematizovali su obeležavajući rezama i crtama
to prividno kretanje sunca, napravili su faktički iz tih reza i crta i azbuku i cifre koje mi nazivamo arapske cifre. Ovde je začeta haplogrupa R1A1 koja je prema DNK genealogiji i istraživanjima prešla posle 4500 godina na rusku ravninu, a sa ruske ravnine jedan je deo otišao na Arabijsko poluostrvo, a drugi deo otišao u Indiju gde danas živi 100 miliona predstavnika te naše rase, jer se iz ovoga slova Az i razvio taj pojam ras, odnosno rod Az. Srbi su se do 1848. godine zvali ras, jer je to značilo upravo ovo što mi vidimo ovde na svaki dan dugodnevice i faktički 1848. godine izmenjen taj naziv ras, jer su iz Beča ubedili patrijarha Rajačića da je to pogrdni naziv ugarski za Srbe, što je netačno, jer je to sakralni božanski naziv, rod Az, rod prvobitni, i reč Rusija u njihovom izgovoru Rasija je začeta ovde, isto kao što je začeta i ta reč koloveni, jer ako je rod Az, a Az je kolo, kolo stvara venac života na zemlji, ta dva pojma su sinonimi, ras i koloveni, jer je Az kolo koje stvara venac života na zemlji. Ako bismo trebali da biramo mesto odakle bismo počeli da uopšte izučavamo stari način, izvorni način isceljivanja, to je onda ovde Lepenski vir. Nažalost, mi nemamo pisanu zaostavštinu i mi smo kao lekari, zdravstveni radnici pokrenuli jednu akciju da se zasnuje srpska izvorna medicina i nadam se da je ovo mesto odakle treba to da krene. Ono što znamo, a znamo putem usmenih predanja, da su naši narodi, stari Sloveni, lečili pre svega travama, onda energetskim moćima svojih ruku, onda normalno hranom koja je bila izvorna, onda ono što je najinteresantnije, to su bile bajalice. Te bajalice, te bajalice nisu mogli da izgovaraju svi. Znači, to su bili posebni ljudi, kvrači, koje mi eto danas nazivamo, to su bili posebni ljudi koji su na posebnim mestima izgovarali određene reči koje su dovodile do samoisceljenja onoga kome su bile upućene. Ono što je možda još interesantnije, to je da je Evropa sada finansirala jedan projekat da se naše bajalice uvrste u pisanu zaostavštinu, ali to bismo mi trebali da zadržimo. Znači, ovde imate jako dobar primer energiju sunca. Energija sunca nije samo energija sunca. Energija sunca, to vam je prenos, kvantno-informacioni prenos svega onoga na osnovu čega naš organizam može da postoji i može da reaguje. Ovde imate vodu. Voda je, mi smo skoro 70% vode. Ta informacija se prenosi putem vode, mi smo 60 do 70% voda. Pritom imate prirodu, imate drvo, imate zemlju, sve su to elementi koje su Kinezi jako dobro uspeli da ugrade u svoju kinesku tradicionalnu. I ono što bih potencirala to je, ni kineska tradicionalna, ni ajurvedska indijska medicina ne bi postojala da nema pisane zaostavštine. Mi je imamo kroz predanja naših starih koji su se zadržali. Nalazimo se na znamenitom mestu gde je začeta kulturna Evropa pre nekih 9 i nešto hiljada godina. U mojoj pozadini je planina Treskavac, koju mi zovemo Stena, u stvari to zaista planina, preko 600 metara su već planine. Znalo se jako dugo da je ta planina imala poseban značaj za celu tu kulturu, a pre svega za naselje Lepenski vir. I tu smo danas uspeli da snimimo jedan izuzetan fenomen, odnosno trebali smo da prisustujemo, ali nismo imali sreće zbog prosto prilika vremenskih i oblaka, tako da nismo snimili taj dvostruki izlazak sunca koji je verovatno osnova daje mogućnost najstarijeg kalendarstva u Evropi. To je samo jedna od znamenitosti Lepenskog vira, taj dvostruki izlazak sunca,
je još jedan od nekih evropskih i svetskih rekorda koje Lepenski vir nosi sa sobom. Mi ovde nešto imamo jedini taj dvostruk izlazak sunca koji je vezan za arheološko nalazište, predstavlja to nalazište, odnosno to nalazište dobije značaj, da kažemo, nekakve paleoastronomske stanice. To je jedan znamen, to je dvostruk izlazak sunca. Mi na Lepenskom viru imamo, odnosno naselje Lepenski vir je najstarije smisleno uređeno naselje na stalnom mestu u Evropi. Mi na Lepenskom viru, kad pominjemo te rekorde, imamo najstariju portretnu skulpturu na svetu. Ono što se zaboravlja u tom smislu tih ljudi koji su živjeli njihove genetike, malo se zna. Još jedna vrlo važna znamenitost Lepenskog vira su, arheolozi to zovu antropološke grupe. Sa Lepenskog vira potiče skoro polovina, oko 250 skeleta, i to je jedna od najvećih mezolitskih antropoloških serije. Na Lepenskom viru imamo neku vrstu najstarijeg betona na svetu, čiju tehnologiju, nažalost, još uvek nismo utvrdili. Ono što je interesantno, ove skulpture gde smo našli, koje su evidentno najstarije na svetu, te skulpture, drugačije je bilo poimanje tog čoveka, te skulpture nisu obična umetnost, te skulpture su bile sastavni deo tih kuća. Dakle, njima je umetnost bila sastavni deo života kao da dišu. Te skulpture su bile nepomerljivo ugrađene u betonske podove. I dalje ispod tih podova imamo jedan potpuno čudan običaj da je deo tih sahrana rađen ispod samih podova. To nisu bile gradbene žrtve. Interesantno je još nešto, pa se naselje čak tumači kao neka vrsta, teško naći pravu reč, ali nešto kao akušerski centar. Deo tih skeleta, preko 40 odojčadi, te arheolozi, oni koji se bave time, na neki način tumače Lepenski vir kao vrstu akušerskog centra. Još jedna znamenitost, baveći se dugo godina, a ja pominjem nekih 10 godina, međutim od 2003. kada sam prvi put došao na Lepenski vir, ima više od 10 godina. I prosto imam osjećaj da sam se uživao u duh tih ljudi. Posle tih istraživanja, pre svega kuće i arhitektura, to je moj osnovni posao, kuća je bila moje osnovno interesovanje, pa onda dolazi taj dvostruki izlazak sunca, a u međuvremenu, što zaista moram da predstavim kao mogućnost jednog reprezentativnog suvenira od oblutaka, oni su imali kult oblutka, od oblutaka od iste vrste kamena, sa istog mesta uzeta gde je napravljena najstarija skulptura na svetu, ja uzem to isto kamenje i u duhu Lepenaca pravim ove sitne skulpture koji trebaju zaista budu reprezentativni suvenirski predstavnik. Ima malu nesreću da su te skulpture, da je prevagla umetnost na njima, pa to nije suvenir i onda je sad teško ostvariti finansijsku komunikaciju sa tržištem, ali mislim da ih treba videti. Ja sam Stanko Kostić, umetnički fotograf koji se bavi kulturom i tradicijom Srbije. Bila mi je čast da me profesor Mitrović i gospodin Hristivoje angažuju da fotografišem ovaj fenomen izlaska sunca nad Treskavcom u Lepenskom viru, samim tim i da se bavim srpskom kulturom, to je kulturom ljudi koji su živjeli na ovim prostorima. Imao sam sreće da pre 2 godine dočekam taj izlazak sunca i u 2 navrata, pošto on izlazi 2 puta ne 2 puta, nego izlazi u podnožju i na vrhu ovog brda Treskavca, uhvatim fotografijama koje se nalaze, te fotografije se nalaze na koricama knjige koja je izdata o kulturi Lepenskog vira. Mi se nalazimo na Lepenskom viru gde je kolevka Evrope i pošto smo ovde treba da znamo da je naša civilizacija najstarija. Ja imam kalendar Zabranjena istorija Srbije i Očuvana istorija Srbije iz razloga što želim da očuvam znanja naših predaka jer nam je to jako važno da znamo ko smo, odakle smo i koliko je naša kultura daleko dublje došla, odnosno mi imamo poreklo koje duže traje. U kalendaru koji sam ja kreirala već 8. godinu za redom ima pojam starih meseca, naših srpskih, koje sam stavila pored ovih
koje mi kažemo januar je recimo koložeg, mart je derikoža i tako dalje, neki interesantni termini koji sami po sebi govore puno, a mi smo ih zaboravili. Osim toga, kalendar može da se koristi na dva načina i jedini je u svetu koji za 12 meseci ima 32 strane. Imam i kuvar zato što sam shvatila značaj hrane u našem, znači preci su imali velika znanja iz te oblasti, a kuvar je bitan zato da se vratimo tradicionalnoj ishrani i načinu kako su se naši preci hranili, jer je to zapravo temelj našeg zdravlja. Ovo je bilo veličanstveno druženje ljudi sa širokog prostora. Na ovom mestu velike energetske moći i taj spoj entuzijazma, volje, ali i srpske savesti će sigurno odjeknuti daleko u svetu.